Mantaroka solatan homsi amdan lan muta'ami dan pajaja uhum jahanam kholidan piha sahaja manu tinggalkan sholat 5 waktu tur dihaja mangka diduruk mangka dibelem dilanggengkeun di neraka jahanam mantaroka solatan homsi amdan muta amidan pajaja uhum jahanam kholidan piha sahaja manu tinggalkan sholat 5 waktu tur dihaja mangka dibales dilanggengkeun di neraka jahanam